TV29.
o te whaasisilatu a toa mteria ne tau manga al whono au whetu la whono. O te tāpārau whionga le, tama tai pārmia mo lafo. Lau whionga le whongwhitarai, ia e moli atu le whaafitai lau whionga ma le tātou ofisa, mo ngā sesenga o ni tai au, o lea ua mai a pare au au tari ngā sua, i le paia o le palimene ma le tātou maota. Ia e fwoi manatu ua maua se whaasiri ngā marosi e whaawawai le tātou ngā luenga. E matau blava ma le tutoa i le te mau ainga o le whaasoa sui malu i le tātou ngā luenga o lo whaawau nei. Ua mai a fwoi ona e sa noa le whaatonu whalawina o le tātou ngā luenga. Mai e lava le whanaunau ta inga e fia tango fia uma. A tātou le ipoti a komiti whaparimene ma tali ar mālo. E pe ona whamawina le tātou pepa o ngā luenga. Ma o le ala lea o lo tūla i atu me le wha alo alo e whaatū le lafo. E whapea ina ia whaatatia ese tūla whontu mau tūs fululua pui tasi. Mo le suia o a tātou i tū la whono mo le aso whono le nei, aso lofu valu o Januari, ma le aso whono tai au, aso luas fulu iwa o Januari, luafe luas fulu lima e whapea. O le a whaawau pea tātou taurumanga, mai le tū la e iwa tōru fulu i tai au, se ia aulia le tū la e tasi i le au auli. Ona whatatia ese lea mo se malolonga ma toe tauawhia i le tūla e lua i le auli. Ma whaawawai se ia aulia le tūla e lima tolu se fulu i le afiafi. Ona whatatia ese lea ai toe tauawhia i le tūla e valu i le afiafi. Ma whaawau se ia tōla pō i le tūla e se fulu tasi i le pō. O le lafo lea man whaaloalo lau whionga. Palua, whionga sui palmia, min stau tupe, min stau ngaluanga tele le malo, min stau sui fua maloloina. Siri pula wha maunia le lafo e whina ngalu esa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, le a whangasolo tatu ngaluanga e tusole, lafo leo wha maunia palmene. Ia, whaatati ese tau manga mo le malolonga lo sau noa le suspono mo si umu. Me le tāpala o whionga sui malu mo le whawawino sau noa. Tēra whionga le te lai. Manatu le ua mai al parenga au te linga le sua i ro whionga. Te lai ma le malu le maota. Mo fose a Maristino. Ia ua le wa pa vai atu e faisi umir tatu fontanga ne yaso ia fa wot mai bela itia ia pe no tu le atu ai ole tu langa lava le tatu va lo fionga fa tu tal lang inai le fa tu anga tu ina mai ia mole te fa tu ina mai tatu va ele lei foi le fa nga ia alom fa nau ia onga tonu e ngale te lata mai isa mo ne yo alom fa nau mele malanga pamauti fa fole a meli poti ta ma fa ya ole homesick le ma foi fa te vole wa fa tuina tato export authority e mo mia ya la se tatu ba le po le la wo yo lo ia a faia e le o mai si tu ia ka ko kom fai ka ko fa ki ngo ka ko ba e fa ngo fie mo ka ko lo ia la ka le ka ko ba ya ku e o pulas ka fu ngai la lo nga ba o ka o e forti la mai ko lo a va pe vola se ma fu anga e causa fa te o se nai fa nga malo mai ia na tau na foi vai tau ia manatu ia o folis kai me ka ko ke sa la ai pe lumba ia ai lo fio ngale utalai lisi va nga le mai ai tatu company va
ro ye le tatu va hole le foto Samoa lua lo va penao na lisi atu tua ei sisilane le lisi polala tulanga pe fie le lisi ai potal fe ngai ia pe le tele atu se tupe pa chata le va ia ai pola fo le finga tongia li saila kapteni pa po le leini alau ni o lo maua la tau le vai taimi o ia ia mrik Samoa me se foi le tulanga le maintenance ma le servicing le va ia o tatou se leini ai e ono faaluai pa le pata oto le maini pol kalame ia ina ia le yel fa so ina ma le fatulanga ina tatou a seta nei o lewa maua wa la lata no mele tatou va le fu mo le va o polum sa vai o le mai tot fu ya to le fa ali mai fa si te le va o lo po le ngalo fion calcia o si la ko le fion le miska le o va fo ye le fo ilungo mo meu vai fo ye lex ele fe ko ai magi ngal a fa la si la ko ai miska e fa kai wai e fa ngakele pe aso se va pe ngai ko ngol vai va le ya le si foi va nga sei si la ngai ye po kal fe ngai le wa fu le mu fa ngol sa le longa fe ke le va po fa lau le ma fa ke le ala va ia po le ngai ya fa ngai ya ulanga le ngai ya sa le mo ya aseka la ngai ile ko fie ke ko ngu mai fo ia e va ve nga fa ngai o ngol le yo ka ko la va le waf ya bale kula ngai va ga fa penga ia le ka ko ala ka fa yo le ka ko va ga le kampangi va po spa ia vai fa le sa nga le mu ma le kai me fe mal nga ele tatu va ya ma va nga ye si ko nga isi ka ko va ai mai ka winga pe fa le kong le afi ku ku ya le si va vai po le ale ku la nga yongo fa le ma va ve nga sa ili mai se lengi ile fa ki ngoingo o ka ko ya se kai ya ole kulanga ngalo fiong le bakoi se fa kuanga pe ko lalo te mo le ko fa malo mo fa kai ile ngalo nga fo ye ka ko va nga le ka ko o ga va mo le fa la po ye me ka winga le kulanga la ko ngalo nga fa kingo ya malo fa kai te pe fo le si va nga le inga ia ko fo ye fa fi kauli le va la ngai va o pol sa vai ise le fo fa ki mai ni se va ngal kulanga le o ye le fa nga so longa pasese ka vale malanga fa fo ya e fa kwanga fa ka ki pe ile fio miska pois fo ka nga luanga ya wa lava le pui ka ko aseka ya mal fa ki ngo pe ka ko ngaga e mo ya ile lo kele se tatu tru ya o nai na pio fiong trai fa temu la vendo de fondo alo sa no e lau fiong su maru masiomu ya fa tai mo lo sao e tatu lipoti e mes fa le ya tili o tatu o nanga wa ka tatu company ba ya ma lo fa tai mo sao no ya tu le mesu sot petia mo le tule fa tai lau fiong al fong lai Fue after the official fono ya mo fascina malo si sa allo tu ya kono ma wose malo faltino ile falalo after tele tu le te fanga manatu right po di potinei nga tau tele ya ya tanga luenga neu tu mai temnei ala to li poti mo le loina ole mo mo fa se
tala o le au nanga sua vai lo fionga. Mo le atu la faftai i le pulenga lea. Fai asi leva o le matu vai a aisa ale tonu ale vai mo se vai temi. Ale temi la nei. Ua moto ali lei atu atoa. A vai fo i se me fale tonu e vili atu iai. Ele umia e tonu atu ia. Ia le fai ngaruenga sa ili po lalme ale fale tonu. Au nanga ia mena umia la o fio. Au nanga ia mena umia. Mai ave ia il fa malo mal fa ftai. O mai lu tau e fia. Ma tu se manatu ile tanga lu ngalo fo ngan mista pe ona. Pe ona pai lo matonu li pot. Ya le waktu ile le ngau itu sang fal tu pele lu tasi lu lu ya le ta mai fam talanga. Ni po lava le tulanga ya sei sila to ai ide au ino ai talafu le fa pe ai talafu le fa ina ina mai ai fa ma tanga lo ngal malo le tonu i le ya sei ka tu la ale o ai talafu tanga lo ngal malo ele fa foi lanta ele tanga lo ngal ona fa tino ya na wa nanga le le wai mo yo le o trading body le vai ngale ai pe fo na sau no e fa pa len ia me o ia pa len il tu pe alu ia le le la o nanga fa pe ni fo tu pe ia mo sin se len ia mal malo a fa la ini tanga lu ngai e le o le to gingo la lato pidel vai ia se tau tuanga ai o le si vai ngale to mo ilo climate change swing of tau matai o fa mo ia le men nei le swing of tau a fia ai au nanga tanga le nei a tele le vai o a fia a le ai se vai o a fia foi la ona tau te man tua so i toa lo vai ai ma tele ia timunga nan toa fa le ngai na ia infrastructure paipa o fa ta noa ya a foi le tembi o le ai se vai ia wa fia de le o nanga te tala tele e o fio de lai tu mai tasil na i tau lo ye nei ana hil vai te mi lo fio nga te umale le fa vo le o evani sa ye le tal nanga e do sa la tia pe mata ele te sa ondo si sila ia e fai tangi vai ainga te mi nei pe fai ala tu fali o le tangi vai becomes part of the building permit. Se feila la to vai te melo te le timo. A o te mi vale tonu vai. Ai tu ai. Na tu titi le o le demand ile public for le public water. E le fo le to ai nga menda ele tele se vai. Me sa lu ngoi i la fanga ia maurunga. Wa no fo ia uma le te mai a timula sau wale vai sau lo ilalo i foi ta le tu point fa le tonu le fa na o tele vai sau a te no na fai le lai tia na ma fai ar fa le ai e tele sina vai alu e tonu o tangi nei ia se foi fo sau le se fe fora i lalo i vai ta nei le fa mo e mo tato vai tu langa no ia ia na tu fa le ngai na uma ia i fa ta no mo tu langa va pena as aitia na fai se la ipe mata ele ito o stai me to asi ai na aitia na langa te mino fa le ngai na tato no ono tele vai pena vai a tele vai ia fa le ton fo ele o na ale vo se vai ia ma disi ba ale lo la se vai le i me to ye ai tu langa na ole la ino eta la fu lo fiong e te tau, e o ai tai tas. Ai, o si au, si vai ngā lea sa ula ngai mafo e lesi. E le whaitaunga i o mita, ko e vai ngā lea atu, whaitau mita ma. E se utina no fona o ia ngautai i lor fali. Te watula na piri. O tu si halua sa lau le piri, nai masina. Vatu le pilo le masina tas, tu ia on sfur.
tala o we e tolu te leo pai pau talo fale a te lea pido lus fulu lua lusuto no fatu le no la se tala tamana me sa wa fa me o la mamale pai pa fo ile la se ta e fa mai ai se ya lo ta ule ile va nga mai fai ya o la to le tu tilo ye sa la ta vidi me fo ile lo ai lai mamma somewhere you know o fo so o lo mai pala mai sa fai ona a fata ye o mai nela ile o to hala vanga ole al vanga so vai e fai a to anga ya o ia ta la to anga foi fa le ia me a fai o to e wa o la to e atu fai siaki ia me ma fai ia ta tu la ngi mau to a fai o to nga le e se so tanga mai le al fai tau limita mai il officer i tangata yo e siaki limita me se la nga ta ma tu no fona la to e le ilo o mai fai tau nei me fafu le lo fa la to pula le se nga ole tariff le vai lo ia le tai mele tai na se fa tuanga ile fiona le mi stammer matanga le a la telenga atoa fa tele le il sua vai tal mato nu tale le atoto no mai le li poti ale samo shipping services la fiona tasi fo nei matanga le ngai fi mo mo le la fa tai le fa tu fo la matai nga mai nga nem tanga le ala no fi al tanga le nei ona o le so ni malosi i atina o se tatu me se la vai e tatu sei le o fafu tele ai ngo manui ai i la to alam fa na nei malo o lo tu malo le sinu e mo tamanui ai i le to tele tamai ti o fafu le tu tilo ia so mo te lo to savai wati na ela to ai ta vali o fa fali me o fa pena e mi tai la le nga wala nga ole au nanga le na fai mo le tu le na ai tele lu tau yu wa tu le mai pe ya me o ma ya lu tau ya le o vai atu le tele ole a me ai ya pe sa no voi ni su alu si tango le ava discipline ya tu watu ale ia le fautuanga ia lava se taimi e o inai te maiti nei ia ila tau nei ai le yo fafu mo tatu na na uma le o mai tasi lu masina o le fafu ai foi le lo tlatunu tonunga ia lava ta pena alum fa na le lao fafu o nu nei o ia ele fa po na la tu ile nusila pe Australia la ia tatu ngat Samoa mai ngai o e sosali ai le o Europa la o ia nu o Caribbean e ma toa se ala lo lagi le lao e tatu alam fanau ai fai le la ta pena tu nei tu manga me se tau ona mafo e ono o laute what they gonna will be faced with culturally, socially, everything. Awole nau lo tatu no awole nau e vaven abetamiti ai ta pena le lo tu fale o la to no to e fafu ia o tap o lava tape peno fat le ia no ia tato le tato ai ngo masani fo au no ia fafu io America ia tau tu na la o fiona au te fa taiteli e le nem tanga luanga o no o le latu sao le ai tele tato alam fanau le fo wa atu le fo wa lo tele fa lo tele ia te mai tai se fainga le tele le fo e na isi alam fanau le tu si atu lunga tu ranga tonu company va nei le company va o fa mo mai la va ia tato ai sa tato te mai tele long fa long tinga e na una fa nga luenga e mo wa dei tu la fo mai tu te lo te fa nga ai ole vai nga la valea le wa tu la mai e lo ta mai tu ma te la ta mai tu tu malo le ia o atu e mai tu o le ho tu I fon fa vai ia e mo ia o te le ia nga lu nga fon fa vai ia ale met tau o la tu wa ia tai pe me lo ia ta tu RSE po le lip ta nei se le o fon fa vai
i tangata o mai lona le tu malo mai tu malo e foi ana na fa fita uli fo na tu lang ia ala wa fo ia se la tu le tonu o le sailingo o fa fo mai wa la tu na sta le ai peta le ia le tu malo me la fionga le mista ia fa pe fo ile le tanga luega ia na fa tuanga na tu le ia si sila ni ai ia awal fa le tatu au nanga ia man tatu tanga luanga la ngai luma o mai le vanga le sa shipping corporation sa o tu du sa siro ta ma fa pasamo le lua le o le au nanga ma le company va o va ia o mea tau va le va tu il profitial tatu company le i le luo to i fa malotu al te vivo le fa o ma covid e sa pui al fe wa e tu le vai se vai sa fai ti ia la no pe malanga ia ale na mo la tu profiti fa malo fa tai ale to va e lua ma la familiona le tau pensinio va na nalu i pam to tia tong tale o e pensi au le mesidi e lo e va lo mataule ele e se taimi fa pea na matua tafia el femelanga i va mo se lua tolu ni aso lo ngo ko le lava pensi le lava sa fa so ai o le talo ia tatu titilo pea i awala fo se fe tatu to alu stu fa pea e sta usama ise pensi le va iso fuel efficiency ia po la tu lango ia po tato wa o tuai o tanga te lo se fainga ma se va po le wa tu yo sa no foi ni le va le wa ia pi se va foi mai to api asi se lo termine i se va alu per service o valo sa va i mo polo lo fionga na tsi fia e le ai se aso fa pele intanga te fa malanga le se aso le lava le me la solua ia me la stofi e fa isina malo longa al va siak ale la vai tai mi fa fita uli ia malanga inga lo fionga tai mi le o ta fia la lava e lo le tatu i me tafai tasi lo le aso ta punya la lava e am toa si la lo le il fa le tot ti tasi minute sui wa tu le mi stasi si lo tai mi ele temi il verso tu le no non tapuni ele malangalva so tia o le kiwi o le mantolu lai o i te sallo le so tu le lumbal pampicini alo fa pe se ti tilo i sa wala e fa mo ma ia la to ia e fu i va ale la fe malanga a fe tu sa o vale o ka ngo o ia le ka pungia e fa mo wa le lumbal vale o po ia mo si al mele ia o tolu fati o mai fatasi i le nguto faito pupungi a tole fe o ta vale sa mai o mai li salonga pupuni le watu ya lu o ngo ka vale ia sa fale tonu wa ta vina ri o atu ya sunga malu le malo ya la tu foi la tanga ta lu su mai ta vale ia ele o le pamu le lava i to sa wa tanga ta le o e mamau tu e o le sa e fa se fainga foi la ia more efficient fa nga so longa mo tangata ole o mlanga la to so uma te talway e so pistia ia i matata la usaila mai e on time alva al time on time ole mesili na e consistently lava ile la ko le mato alva alea ole time na alva e on tati o nanga le lein na la fiong a e sila o time ki wa ta vale o i mul fanua ia nga vo cha longo time la fa le tonu ia time la ia ole tu langa ia sa fa li fo le mele ala inga ta fiala la vai sen on mele o me foi ta pething ability va e ta tu mai ele me foi la ai e tau la ile waf pelo te tau na fai se fainga ina ia one ia fiete ia mo fanua pe ia
ia tau fia ai le galu lea e sau ia tamafai a tatou e lelei le ala sau alava'a i le sami e o'o mai le luga'i ia fa'aletonu loa pe taunei po se uō po la se mea tahofia le sau o le a le galu a'au lea e sau ai le mafai le leva'a ona taula ia faapena fo'i salologa a mai se fa'alapo ia tulaga na o a'u ia le u'ufemalaga so ia fa'afetai atu lava le tulaga i tatou service lea ae na ona i fautuaga na atu i le peoga le limista ia faapena tagaluega e fa'afetaitele mo le tougaluega fai a so uma tau te feloa'i ai ia sosani atu ina lau feoga le fagatalai taitele mo lo avanoa Fa'afetai saunoa e lau feoga le suimalu sa peitea ia fa'afetai mo lou sao tatou lipoti ma le fa'asao ma le fa'alea atili fo'i le tatou aunaga tatou company va'a ia lau momo ma le sui o falealili muamua so ele ma sui o le ipata i tupailuga Fatal fatu de il palmen en le taiau. Si o lo fionga ile of talai. Tai tayan malo mal kapineta. Tai nanele sui mamalo al palmen. Ia e wilangon nai. Fi fai foi sele. Se manatu vai o le nei sunga fono. E tu sai o li poti ua tati malai. Lo fionga e fia mata se tala ile corporate plan e po fuanga sini o tu o nangal tatu sa pe ona umai ta o yo le yo nangal o fionga ile o talai ona asira sile sho tatu tunu si o mia ile sam ya male ele pe po yo nai ma lo fatu sa o le tua lo mawhaiona o tātou. Tā whaingofio na maualona winga. E o fwile ngā luenga whatino. Ia matulanga le o ina. I tā ua i o le vaenga. Me le whaftai e ele. Tā ngā luenga tu sa i o lato fufanga whatati. Lo ia i alangona e sitia le o nanga. E meise le tūlanga o tupe maua. Ia ma le ia whaawau pēa le au ina tō tātou. O alom whanau o le tunu. Ia mo ngā luenga i lungo vai fafo. Ia si vaenga lai titile o se tua laro foi nei tu malo e si sila e ili tu langa tau au aonga. Se a foi sa ta ue ni sio sui don mauta ni tai au. Ni ta uo o le aonga i le tu langa fa seila. Pea ono tero tatu walum whanau. Wa matu ngā luenga fa waiteng. Ia e tutusa le ta ua le la. Pe am fai ona maua no ya o inai i ngā luenga whaseila. Lo whiunga i le whungwitalai. I nei tau sanga utuana i atu. Lea fwoi sa i ele a onga seila le company wa. Sa si. Ia peita ina i ele fuanga le nātai mi o la matan tu whatasi. E ne i alu i ele le whamoe moe au tasi ia o le of so to inga ile vai tau na ia tia ele aonga petai ia furinga o le o ta auto le fuanga le na ale auto puai tasi ile NUS lo ia ile te talo ia ile fuanga min sta male na ia to sila ile tulanga le sila ia tunu uma o le nei mai sa tu motu tua oi tu walu ia mai se foi ia tu Mariana ia tele am kipati o le tele o le lato tama ainga mga luenga alum fana o le tulanga tau seila peitai ia lo tele na onga lato tama fana alo fiti ia pe o Mariana fe lato wa onga o le sila vaenga e mafai ona silsila iai tapenanga tanga luenga o ngā luenga ia mata upu ao na o ina ia onga nei e fuafua le ia whai a onga ia matulanga e whaatino ia onga ai peo le tulanga nana iai ia easy levels like officer levels ia ma easy level wai peo te le alungo le tekle whai ngā luenga ia o alum whanau ia e fua i koses o lo maua i tātou a onga me lea
ina ona avatua i se tualalo ia ina ile tanga luenga ina isi ile vaenga ona lua lau feonga ile tulanga lea ile tulanga le maritime engineering i tatu wa onga le ngata ya onga seila ya ole o ai tatu wa onga le university ono le sile vaenga na le mfai ona o isi to tunga ia le tele company tawanga i mai tulanga voleo o va fangota ia ma me se voi mo falei ai nei ono le to tungala le le mfai tatu engineering service maritime engineering ia ona service ia tulanga va fangota o mai e voi sa fa bela tulanga na ia tatu meto sova ina ia tina el malo ina ia sitia ile to mai le vai e peta ilo mai tau ino le foi ua o le sia tuitua au le sila na to inga lo film ina ia ma fai ona fatino ina ia vaenga ta ua foi fa mo le pe ona ia ile le engineering ale sasasi atono pe Paulo se vaenga lo feololo ta ua ia sitia o le tomai a me se o equipment se fatino i ngalo a me se foi o le tomai ia ila tu va ia vaenga ia nei fa wow ma le ya tili ia tulanga tau va ia po tulanga tau maritime tono tatu tunu le fu tatu mai tau ina tele fa fitauli tulanga maintenance o va ia ona tulanga la vale mele ai Pato le tua lalo le nei tu malo ia ile sila tutoa andanga longa ele ia o nanga va ia pe pole company va foi ina ia sila i tu langa ta onga le fenga le vantalai ia o mo se ile tu langa pe ona ia ali seila ia tunu mau ya tono lewa man fenga malo talwa lo to se fenga lele ina if so sani pule mamalo ali fai pule ala ile vaenga ya yo vela vai la to ma ave fu le ngato ave fu a company va ya fu tatu tunu mai se ainga mai tu malo ya ala vona sila i vaenga ya awale mal puipuia ya ma ami pule foi tulole not ia i tulanga au tu se inga renga lang ele nei tu malo ia le tulanga pe na ili poter committee la fionga no wo mai le tulanga sisila tu le tulanga company va ia la tu li potilo olo to le sa fama wina ile profiti la it mo tu lenga fa aftai e fionga le tawa male o fa ngalonga ma se foi committee fatonu tanga longa ia tu so le vaenga ia ia le tu sila ia i tu pe mo le tu sanga ni ma su fitu persene ia o le domestic operation ia su fa persene le valem tutuila al se ful tolu persene lon tolu ia tato charas o va charas petai mai to wina o le wa mato na lisia tu langa o tato wa ia pe le vaenga le ia se tatalo tuai ia ile ia to sila le vaenga le wa ile ngata ia le service fa wa mo tatu tangata service fa wa ia misa ile te me pisio o le vai va o moto lua ia mana mia ia le wa unanga le nei ele na o to pel tu lalo ia ina ia sila tu langana ia mal fa malo sia pe ona ta o mo ia le tulanga tau maintenance ia o tato va ia fewa ia so uma lona winga i tau foi longa do ia so uma ina ia fa mo tuina la funga le fonta la no o mai leo se vai no le tu malo le tato fala tongo le tato tanga longo so vai le tulanga fa ftai ia le funga ia funga no le pulenga se vol komit faton ya sai o ngalo fatino le sila ngalo nga tupito ya elavon al pe yelang faftai le ua
le onga soa vai ia si tia pe i le tausanga a mai se ai ia le latou service le maintenance service ia po le response ia i fale tonu o le sile tulanga ngona langa faftai ia ile tanga luenga soa vai ma le latou nanga ia pe ona ia fu inai tulanga ia ona fale atil antitilo tu le lipoti ile latou wastewater operations le nala u fenga le fontalai ia mai ale lua fe sufitu ia pe o mai le lua fe lua tasi lua lipoti le o pa uma o lalo ale operation o le tatu wastewater treatment plant ia lona winga le sa mata mai ono sultor percent ia o le tosanga mai le lua sufitu suvan ia o le lua fe lua tasi lua o ila le fast food percent lona winga wa pe o tulanga se tawa mata ona na tu tulang fale tonu ia malon faungaina me lea ia na ona taua asetani ai mai se tulanga o ia ile tina o tonu le tunu tina e mai se taulanga ia le auto tu vai el telo ha ona lo vai ia ma te telele ia timunga ia ua flare la tolta tu taulanga no inga ia ona malu pui tulanga so vai la fo ia na ia pui tatu mai fama mai sai ia tulanga lo ia taulanga ia mata ona putu ma tumu ia o tatu tangata melea taua o nanga nei ia ina ia sitia ma ia fale ia tili lau fenga fontalai ia tulanga ile silia ile water loss management of them velolo au mai pasene le tulanga le po le meo pasene ia ole vai sa au ina tona reservoir ia ma le vai sa na mau mai ile tupe me salo lo inale lo il pasene alo tilo pe le tulanga la tele ile tele le vai o sa mori se tunu bitu silio no fata ma inga ile vai e sa le tui so tol tato motu me se foi la te fanga loa le tui ia tua ia te mau ainga ile vai e foi a tato va ai vai le lua vasta luai a tole vai aso timu to ai vo tele le vai lo no inga e un titilo mal vai a tole na ino e na ia sila ai lo fata na fa na tau ia wala tina o tato tunu no mai lo le ile simef so tai mal tulanga ile tulanga le tato water catchment management le ia nei e o le sile vaenga lau whiunga ia o lo ili sua vaile le supply ingo le tato sua vaimale ia a o lo o ili tato sisio manga le vainga o tato water catchment o le tulanga le na ia ise tunu ia se maro e vai ai pena on tala tu fa pena ia o no lo uti sua vaile telo ten ia ai pe o lo o me se apa o mai tau la munga la ia o lo tele sua vai ia pe ona mai tau inale tawata mai ngai tatou turanga le sua timu lo fonga le of the lai ia o mai la ele si me titila e tel torna fa mo o fo se matu tu malo tua e falali e matu nu sa ila lo independent water scheme sa fa matu vai pe tai ia i le fato fala inga fo ia so tu lai sa tu ina tu ila lo malo ia sitasio o puna o me tu langa tau vai nei tu malo ia ila lo le malo ia mo va inga male mal fa ngaina e o me te mile nei eu tele de tipi te bi pai pa matu a inga tua ia ono tu langa le e le na ta inga lo o ia fite na inga le tulanga ole independent water scheme ia male vai al malo e le tulanga e lo oto sianga ton ala nga ia ile fa moenga ia tatum tanga lengo so vai ina ia mafai no o vai mama ia iso se tangata Samoa tulo so se citizen so se ainga o le nei tunu ia o vai mama pe vai le tumaoti pe vai le malo
le nganga le na lona winga ia te talo tu ai sila se tulanga tala whengai nei fui nei poloketi al malo sa avesa o ele independent water scheme ia umalo fui nei poloketi umatupena ia ona toi foi lea ile tulanga pe te foi le mamafa ia ina inu olo ia il tulanga le whengai manata water scheme lea talo ia ina ia am fai anu fai nei filters so ni ai nei training ia i nuu mafioanga e manager la tu vai o se tulanga le leile na a le tomai ia sa ta wina ia wan manio sa mo a penana nganga fa so ia tatu nuu mafioanga ia a wale atina ina so tatu tunu ia pau nei ma engala fo talai ia le nei te malo ia a wale fa mo no le ia so manio fondo manio so tatu inga sa mo lau fionga le sui malu me falali numero tasi fatai mo sao tato ripoti ia me se onisi tu falele ya tili tato na malo fatai ia tu le mesu o ripata tu panu ia fatai lo fionga le fon fatai mo le no ia e fafilo ia lo ia tu foi o fionga me se foi le pa ia o palimene ia lo fionga tamai tai palimia mo le sena kabineta mi se foi oni nei tu tai ma sui tai ia mi se foi mo malu fai pule ole tato palimene nei ia o te lo o lewa telenisio finangalo sui mo malu mo tau falia i li potine e fa ia le sektang e o aluenga titele ia e tulanga al suavai ia me se foi o nanga mo pulenga ia o tatu vai Samoa ai ole tamu fainga news fono mai ali patai tu pailu ia la a matatu ia se famtalanga ile tatu pulenga suavai ia le umanino tulanga ole li poti al committee ia mo le tuelanga faftai il committee ia le lauliwina fo li poti ale pulenga suavai o se avano taua fo ile mo le tuelanga faftai ile pulenga ia me se fo ile malu lau fainga luenga se fo le fionga al minsta o a fito itonu ia ile pulenga suavai ia ona la to mta faioi ia sa fa peo ngalue i po mau wa e ai fo isina o ilo tasilea pulenga i le faturanga se taiminga lue a o lo tulanga i po motusia le vai po le lava se me ia e tamo fai lava e fatino le o nanga ia mo le tuai le nga fa ftai lo to ngalue puna wai ia le fa longo tinga ia po a te lo timunga vevela la ia lo to tamo fai lava e fatino ia tau tuai no si o tato atu no. O le tulanga le li potile au mai ei tulanga peini li lui tau. Ale pulenga. Ia o te iloa o le tasi o lui tau le ta uai. Ia pei o swinga i o le tau. O le ta uai li potile lua tasi lua. Tasi lo tau sanga pei fōringa mainga faisi pa u o le timu. Mau ai Samoa, ia mwhaat li tonu ai nisi o tele o whatanoa. Ia iuta i faleata ma vai maunga ia whaasolo atuai i palauli sa vai ia manisi awa enga i furasou ma fia malu e ilta tonunga e iai asoleanga e wheangai masi o tātou atunu ma te iloa foi o te tonu lava o le pulenga sua vaile iai a nisi fo tā penanga e fuafua i totu ngā whaapea e meise atu langa fisuia ingol tau tono le water sector i o te iloa laua iai action plans fo ia uta pena iai i le tulanga le a whaititia o le ale option nga lua iai pulenga ai a te tele fo impa pāwa i tafe i o le a fo ila tom ta whaioi a ve i wha mua peila se tulanga le tau wawai atua lipoti ia o le ua whapea ona silasila iai committee ia mai e iai se tulanga fo ile le o ele se tatununga nei tu malo o le sa ta ua inisi o sui o nei mota e tulanga le sa tanoina i le vaenga le water sector e mantua fo i tele mtanga luenga tele fala tonga o lo i tonu ori le tu tino lea
ina ia whalelea longa winga e se oe ai ma whaawowo ai. Ia wā o le pulenga e sua vai ngā le kufanga o le sua vai a wale fonka umafa. A o le pui ala lea ma le puki inga o le resource leo sua vai. Ia pe kau ese le simka ngā luenga lo ien muka whai oi lea. Longa winga la a le lango whakasi. Ia e whainga kā fo inga whakingo ma whaale lea le o ngā pulenga sua vai. Lea pe o ngā wako isi whamkalanga suinga o le kau a le ise kimu ma kukuka ko vai kafe le ise mea kua ia pulenga sua vai. Ai a o fo inga la langu ma kele mai le kimu. Ia waka kafe mpapa. Ia kele fo inga mukusi ia ma palapala ma kele le kupe al pulenga. Ia e wha mama umai le vai le a wa lava le fonka umafa. Ke lo le ia le kulanga sa ka penga inga. O kako adaptation plans for ia, for actions. O tulanga le sa propose ai kongo kako building code. So se fale, ia kau le ngā kakau ngai le septic tank. Ai kau fo inga iai se rainwater tank. O ngā fuafuanga ngā a ke kere ki munga whao ngā ia vai wao fo ilang palpala. Ia e kau le kusalape take time ia pulenga kau su e mai masingi me whapenga e whaalelea ia paipau mukusi o ngā ololonga makawhenga. Ia alo i kofuru wa le whale ma langa kange vai lea mai ki munga. Ia whao ngā i ngā ia i kūlapo o ngā ia aso pe a whapea. Ia pe o kūlanga ngā fo ile le o kero ilua po ua effective ia mea ia sa ka penga i ngā kaimi. Le saila lo ka ko napa ia por ka ko National Adaptation Plan of Actions. Le ia i kūlanga ia sosoangi pulenga sua vai. Ia wā lava kūlanga lea i meo suia i ngore kau ma kūlanga u whapenga. Ia mai i hui kūlanga fo ile le o lea kau allocate ia me kau ka ko wet customers. Le FC ngā wele EPC ma le pulenga sua vai. I le resource kasi vai kafe ala e alwele pawa e alwele fo ia le i wā peo wha mua sa avea i le ka uai le pulenga sua vai o le wet customer nga wha mua ka ko vaingu ia wha longo ruai la ia le o le ka kou pawa ia maisi fo i mea le ka o environmental flow e ka kauanga o langa i kunga mga i ala e o la i le vai inga ia auanga i makuku le lau i le i o lo o lai fo i le ula le kunga ma ngai mea nga i o lo kua fo i inga i sio nguu ma fioanga ia o ka kou a fonga kau mawhanga mai kongo sua vai ia pe o le kuranga nga e wakwai alo i fo i e nisi o whaukuanga al komiki ia whakaulawa lea i le pulenga sua vai ia e pausi kulanga fo i le leo le kau ai e kuei o le whaukuanga le ka kou CSO lau loa ia a kongo e maua fo ringi mauka ke le angala ngaile sui o ngei kumalo ia onga e fua fo i lea o i manga onga mafkianga si o i kumalo kulanga lea o le whaasopolia o le unganga al pulenga sua vai o ke iloa o lai iei le pākeki le kāpenganga o le maintenance ma le whainga le service al pulenga sua vai a pe o kulanga le kau CSO pe o si me fo le ngā lenga fesilingia nge usunga fogo le kulanga le role le Samoa Water Authority as a trading body ia po le beneficial o le kulanga fo le o le trade o le whaire pili ma me whapenga ia pa at the same time e kauanga kingo fa waule au ngā pulenga sua vai ia fa so polia mo o aku le sua vai kau mafa ia ingu mai kumalo uma pela si mere ko e va ko pes ku alalo ka ko CSO e me se de ka ku pulenga de fanga malo ia si lo fange de kulanga le ka fa la vange singa CSO mo pulenga sua vai ia se ka fa ia ngai po ho sai me se de pikoro i mako le kuisai ia o le ngi vai kafe ia lo fa mo le sua vai mai le mga volelele ia paule me mo wai ia fa nga mo singi kere fo ia vili ele ia fa inga pa mo mai sua vai malia ia fa so ai so mako i kumalo ia o se fam kalanga ku sai ma fa kuanga komiki ia mai se le fa kuanga muli le ia o le ke vai kwai o le sila escola ngore sui por sili ia ke loa le wakali le whainga malo ia o loo sila ia i le kulanga le la koe review le structure le o kako pulenga
ia ma fa mau ku mai se la ku fingalo ia pe fai se deputy CEO ia po le ala wa ku langa iai ia o ke loa o se mea ka ua foi le fau kuanga lea fua foi mka fai oi ma le ko ku nga o fea ngai ma pulenga ia o ke loa o le ai ia ku langa foi le fai fa kingo le ke ngei le ma sanga fai me foi le pi fa ka milo i pulenga ia fai le acting role foi le ai le ku langa le CEO a fa pe o ku kuangia ma malanga i fafu ia lo ia ngisi o ACEO ia fa solo foi le fa solo ia fa ia le acting role ia ka usa fa e ko fon kanga e ka wa ia le pursili ia me se foi o ka fa yo i mo pursili ia ma ke lo foi o le fa nga solo nga o la si fia le ka ko fa nga malo ia mo foi le alongi le higher duty allowance ia o me nga e o lo fa kingo ke mingi ia e kali ai le la liwinga o le ko fa ka ko fa nga malo ia pe kalier kulanga le o ka ko deputy CEO ia mo pulenga swa vai ia ke longa le pau ia ngai fam kalanga o le o ma wei ia e di poki le ka fa ia kwaire i kulanga le pulenga swa vai ka ko fa nga solo mai la i ka ko pulenga o va ia o le ka le mangingo ke le fo ia ko fa penga fo fa fonga sio ka ko ku ngai ile senga ole Samoa Shipping Services ia po au nganga o va ia me se fo Samoa Shipping Corporation ia po le pulenga le o va ai Samoa ia o la le sa le Shipping Services ia e fiko i kongu le i ka fa yo le o nganga le ia i lunga va le o ia alom fanga o kulanga kauseila ia e o whaakingo au nganga i lungo va o kere fo ngei va i o va i nisi o akungu ia ka ke whaipaanga ma kuranga whapenga ia kongo lea e ke le silafia ma le o mai ai o le fionga le mings ka kupe o le sa whapea fo inga whaurulu ai ngi au nganga ia i nisi fo o kunga ma kuranga whapenga pe o au mai fo ia whaukuanga al ka kukumiki ia o keiloa kasi lea vaenga ka ua mai lango inga e ngei suis fo le kulanga le kalin malo e le mfainga ku fakasi le Samoa Shipping Corporation ma le Samoa Shipping Services po au nganga o va ia ma pulenga o va o Samoa ia pe o pulenga o va o Samoa ia le pi fiko i kongwa le ile ka ko le loko i fali le va le o Samoa lua ia me se fo ia i mo fangua msale longa ia e pure inga ka ko va ia o faia le ka ku inga si o ka ko ku ia o ka ko service ia po au nganga i lunga va ia o ngor kire o va ngai o meli o va la o loa ia o va ai si ku mai si kampangi ia pi fa fainga ka fo ile lenga o le va ia ku lipoki ia o fast fulu si dia ku ia kausang ia o ia fe ngai po agreements ngai ma kampangi ngai o ngai fainga ka la nga fi ia ka ko ia spole anga fa Samoa ia o kere fo vangi ia ese ku nguma kampangi fo ifafu ia o pule inga paulo me ia o ka ko fai fa pa anga ka ko fa wo ia o le mo mai ai singa va enga o kele o kama o ainga ngai kampangi ia e ka ku ai ia si o ka ko ku ka wala ri ko kongi o nganga ro fai alon fanga ia mai se fo ko nginga o ngai alon fanga ia ro ngalu e seila e lunga vangi e se so mga ku whakauwa. E koe kia kai peile koe ngā agreements ia. Tasi minuto sui. Kai pei au kulanga foile le RSE po kako ngaruenga whawai kaimi. E wa a ngā kako kau whai pule aku e kako. I ore fia lo whamasi e whafo ia. Kipi mai re koe la uakua ia. Along whango Samoa. Ia ae la uange fiki ma konga ma ngisi o ia pe o kei roa kasi reo whai keke ngai kulanga ia. Ae ore kulanga ngā o wakoise vai vainga. Ia mai lango winga foi fa iunga lewa fa ka ko kali mai le ka ko fa nga maro e ku sai ma kulanga lea o le si kulanga i le ka u o ka ko unga ngova okay mai ka wai o Samoa pi o se kasinge o ku le leipo voi le leo ka fo lau i le vasa ino ngo winga o Samoa e la kiki ala ka ko elele ai ki le ka ko nga sami
kele resource ya fa hu ka ko leo ya o mai ma fa ngo ka le resource mo wengi sio ka ko ki nga me fa penga ya fa ngala services le lungo va au fe wa ilungo ka ko o nga sami wa le ke ro yo ke lo o nga ese lungo o nga sami ya o le mo wai ka ko se lengi ma ke man ku nga ile ka si o ku si fai ka o ka mai ki aso ka o primary school o le ro po la le ngo ko wa le ke mai ka o le ngor kam o ka mai ngo ya ma fatu sa pala air sami ya ke o mai o lo ko kele kam le malulua fa ngoka po le ale sour sami ye vai me lai mo ko lava ma fatu ya ma fai o kwai se fam kala fa penga ka ko services iva ka mo fai pe po le ale nga wa mo si or kai ka ko fa kingo la wa ngare ye ka ko pe yo ma fatu mangu ya sa mo fa ka wa fio mo tai avungo alo tai o sa ranga mo sa fota su report ya tu le meso yo sanganga numero 2 oi ya malie sanga numero 2 sei mo mani te le tu ngai so ele mo la fio sanga lu ya tu le tu mlanga fa lo fia fa le se manatu le potinei na le to anga ya tu foi pa yo sa mo yon tulang falupe me se ta po inga le malu ta tu malo le wa mai on fa pa ye u lo sa nang ta tu mota ai o va ve tu wat tumna tu ta na mal malamais me ye fenumia e li potinei ma saunanga lo fino fon stalai e tolu tatou company va e le lua e tolu tatou company va le la tatou te tiltilo nei e repoti al company va o le lo ngafa ma sailingo ngā luenga whanau. Ia tunu umamao i si fo i alato fo i vae whioa i lunga o sami. Ai whapena fo i male company va. O lo ngafa male ma whamala ngā ina ma e le vau polu ma savai. Ia whapea fo i ma Melika Samoa. Male company va. O lo ngafa ma whelau ingo o loa ia tunu mau. Lea te mau atu. E le i au maia e le o malama fo il komiti. Male lato whautuanga. Nau mai. Mai o le tato company lea Samoa Corporation. Sua mai se va a ve tato o loi fafa. O le iai le tato pifala. Le va lea al Pacifican fatau tato. Ma o le iai tato sea o lo tato fai paanga e ma se tasio company i fafo. E alai ona taungo fie o loa. Whelau inga ona o le tūlanga, o le tovanga. E se fina ngalo whapea. E le taunga tō e sua mai se waa tōngo fiai a wā ngā wai. E le o le mea le nā. O le mea lai on tōngo fie o loa, o le tovā. O le tātou company wā. Le o le pifala. Le fo isa o iei upu i lesi e tātou whontanga. Ai pe ua ngalo ngimo i le tūlanga lea. Iai le tolu tātou company va. O le pifala. Lea e whai paanga Malaysia company tele. O lo o tele la to va. Ia ma le alana lea tau ka fiofi ai. Ia le tūlanga le alunga so le alunga le tapasa. O le tau o loa. E whauru whale mai i tono Samoa. O le tūlanga lea
salanga e whapea e tau ona tasi i al company va. Tu fatasi le company va lea whelaua ia o loa i vao o polo ma savai ma tutuila ma company va lea sa ili ngā luenga. Sa whataitai mo fo il mel na moni ai la le saunanga lea sa saunoi se tasi sui. Na alu fo i whapea le manatu o le minista sa pule ai sa vavaia au mai kapeneta na whautuanga. Ia, e iei fo i tu le lei o le nā manatu. Ia, na whatino e lava le kapeneta ia lan whautuanga o tasi. Ai alu fo i. To sa wal minista lava le nā. Te a mai fo i lan whautuanga ia leo o tātou o iai. Mai le. La la tātou te alue nei. La whenga whangtalai. Tau tele le tau plena mai le Political Committee. I le whawhitau li lea e whawhengai ma tātou whanau. I le mea leo le awa. Lea la mai, le e mai le sa pule fo i nai. Ma le telo teimi sa val au mai ai. Ia te o atu e whai se launga e a veil whautuanga. Malolosi upu sa ave whanau. A winga i o whanau. Whakangisi whamawai matua sa awai whilo inga nei. A ngā furi a le kua wō. Ia no tua lea whaile la tau a mio. E le whapela o ta mauma. Ai ia tama whapela mio. E le ustai i matua. Ai ole mea sa i na draw toi ma le malo i tonu. O no whala vila vena tupu i whafo. E o mai leia le mauale stama lea na leiloa. E le tauwhi pena whasoti e sesi i al tamalea. E iei le si na o mai le talsanga whawā malo mai take no o iei le waa. O na tupuelo le misa o le laki o lola. O na ave le whalpuipui. Ia le la sa sota e loa e tātou e wala i lunga o le malosi whawā malo. Na mawhai ai o na le whalpuipui ai au mai i Samonei. E e fwoi tamatolua na fia e le oti o le Filipaina e Sydney, Australia. Mea leo le awa. Le wala sa tapai le tātou malo ma watu e fwoi tātou whatuanga. Ua o ilunga o le level leo whawā malo. Na mafuai o na sao i a tamala. Le ngaluenga whitale na o le whawhengai ma le tātou malo. E le una ia tamawhanau. E na ia maua ngaluenga. E ia tamawhanau i le leile amio. Ua tutua la to fale. Fai pisinisi a inga. O le malosi lea. O le company lea ma le leifo il whawhenga. E la to o pulea le company va. A ia fai taimi na ngā wai. O le tulanga lea i le tātou pulenga. E isa vai. E le taimi na halu walu. O na sāvalia lea o au. Ua leanga le tātou wa faua na umai. Tua leanga ave toi fau ma lepel mo meo le kapili. Ai faua. E mafua sea. E mafua i le SS o pulenga. O latou o lo ngā lulue
i le wafu i muli whanua. Masale longa i lalo le pulenga o le wafu. A lela e iei taimi o vai le va. Ia a ua a le whalongo tasi i a pulenga o le mtanga luenga o iolo o whafoe le va. I le pulenga o le wafu laku kaimi manga vai. Ia a ovala. I loa kua le whai mea whali. A wai le pule le company va. Ona manatua i le company va. A pe atu watu ia i la tau le pulenga. Wa pole ala wale kaimi o le po. Ai me whai ona o le lato upu. I le au whainga luenga. Sa le leia la le whainga solonga le whainga lea. Ai wata e fo i lo i le metuai. Ko kere lom whawhikauri tulai mai i le pulenga. Ona e se pule. E pe tu lava e pe o se solfanua fo i le ruau. E o e koso kwa le siuru, koso e le siuru. Ai o ki ai le tautua. A tātou company va mo le whemalanga i o tātou tangata. O li tūle a i se va tele au mai. E ele va fa pelana sau fo i le minister sa ia ina al kapenetal nei fo i whainga malo. Malmana tua malile koe ngā va alea. Koe ngā va fo i le e rua va e so o lo ngā kong. Le whawai tātou va whangota. E te lea la le va. Na tau fiel cabinet on o le tūlanga i le malosi o uma pe atulata i manono mapolima. E tasi ale uma a whao i le vaalea. O le upu mawhautuanga minsta a whaale kongu le vaanga i le maulalo. E whakirua. E whapewhela na whasao tangata. Ai masi o leo tangata i o malako whanga umaka vale. Ai whapurou na ngaru whakirua ngoko le lor ke leo mihi. Dale na ntao fiai. Ali tue ngā waa ma le whausanga lea e whausiai e tātou waa e apani. O le koe ngā waa konga ngā kalawhia ngai e saonga le mo tātou tangata. O le tua lalo la e le minister. Se koe kilo le leia i e melea. E le vave ai seisi koe ngā bea whapengei. O na e a fia i a le soifua o tātou tangata. E lau fionga e le whangfutalai. A pau ai o nai mea tāua. Sa o manatu o te tautara i ai. O na te lea al whale tonu. O le ripoti al komiti lea mai. Ma le rato whātuanga. Ia, manuel tātou whanu. Tai, malo, sao noa. Te rei huri sao le, te tele tuangai a wale, tali le maro, ma le te whono komiti. Ia, malo a, mawhitai. Ia, tulai mai sanganga rua. Tai mo le vanoa lau fionga le. Whanga whetalai, ia e pupu anai. Tua lalo i e whia vatuvi. Tātou li poti le nei. O le pulenga le suavai, ia maro whaftai. Tai mo le li poti whau au mai. E pau ane o si whawhisiri. Sau la ngā whoi le mata upule ma le sunga le di pule. Ona o le matou tu malo e ala ngā due. Ia o ainga la yuta whoi le ai whatoanga. Ai se whainga whaavai le pulenga le suavai. E kauanga ku le mika le vai taftafo la wala. E ila ainga i kolosi mua whanua o isi ainga. Whatao ati a la tau. E la sia la le paipa e tu le mika le vai whanua le ainga ese le nā. La sia la i o whanua le nā whakakau le ainga le tua. Le mera i tu lai mai. Masani o na sātia le paipa. O na kinga ainga le ainga le tua i tutongi a aktor vai. E a sa mai fo i lo mo le no upe i sef sosoani. E al whalawe lawe. E le lo tonu po ai le whai na masaro mia le ainga lea. I a ai le mau tu lava. Se i sisila nebula na lua le pulenga suavai. Po la tu langa iei la le whatino o lewa tu li poti. I mo mea i o le au kusi
pidi. Ona iai ainga e whaingaruanga uma i ale ainga. Tua mana watu lai wale mau watu le au fua pidi le sua vai. Ia e whaifoisi sa ua tai whau se tulau. Wale mwhaila na sau fia me tu e pidi le sua vai. Po le ar whainga whatinonga toplo kalame le sa ta ua daluai. Le mole mea fwe le whaalu waku i medi mo telefoni o pidi le sua vai. Po le mea tauna watu le ainga whaapea le stala. Ina ia whainga o whiona maua fisota. Inga, se mai rea vaenga leo vaa. Ia, o tere lava whautuanga fo i o amionga nei ar whanau e mai se lātou whato atu ua fo i ainga mo se taimi uma, mo se taimi umi. Alu lo whapea po wa misia mai ainga mea whapea na. Ia peo le awai tua iai. Ai atonu pea o ngā fo i se avanoa ai le malanga ese. Se fo i atu se i whaise mawhitanga mare nu. Se avatu iai se whamanianga. Tima inga fo i tapua inga re nu. Ia alu fo i o ia, ma mana tunatu. Ia le tapua i atu lana ngaruenga e lona nu. Ia mara muri vaenga leo le vaa. Ia utere whautuanga. Wa leo te whalango atu le minsta leo vaa. Leo toi titi taunu mai le tato vaa fau. Ia tarusia la o lela iai le tūlanga le peo na sau nofo inisio sui. Ia tala whea ngai le vaa. A mai feo se vaa e tala whea ngai mo vaenga tautu lisi. Kua mai masesi vaa e tala whea ngai ma le tau le iai tato o ngā sami lea. Wa e le tau seru watu le wa whionga le whonga whetalai. Ale mea ke fie minsta lea. A sau nolo se mea a whatino lo. Sau nolo whera whatino mla valele, whatino na vaenga mla valele. Le whai sau nolo a mai le vaa. Tal tonu lo tu mafu e mai le va ai tar sia se va ai tar fiangai ai turi loina peda fiangal minsta la fatino ia me uma ai dei fatino sta to valele manuel tato fondo o ta no le su malu sanga ngalua ya le fu fa fonga tu minsta mare tato malo ya lo fion fon ftrai pe mo se no le bele su fon ftrai su malu mai ai ngai Malo whaftai lau whionga whangwhitalai mo le avanotu ina mai. Lau sunga whono fo ia le neitu malo. Ia tau mwhai atu fo se motunga a whai tu sai o li poti o a talanoa ina nei mota. O le ale o se whamtalanga e winga i li poti company va. A la fia whai se whamtalanga e winga i le pulenga swa vai tu sai le li poti o le lua felu furtasi anga i lua felu furulua. O lo ta ua le fautuanga mua al komiti i le lipoti. Fautua ina i le malo ma le fionga le minsta e o mtanga luenga lea. I le fata ua ina o le faunga inga o le tupe fone le CSO. Le tu inatu le malo le mtanga luenga. Ia awar fa moe mo le tali atu al pulenga ia ila to o fia mana o mien so swani. I le tu tau swa vai. Pe o vaenga le pe o le subsidize le malo le vaenga lea. E ala tala le tupe tu inatu se vaenga tupe. Ia e so swani e tulanga lea. O te fia ta ua le tulanga lea. E winga ilo umotu lea i manono tai ma apori matai. Ia mai mwhaino o whape atu. Amu ia o tau uporu masawai. A wa a whale tonu suawai e tau wala i le paipa lea e ta oto al suawai mo le tu inatu tau maota malawa. A whale tonu. O loo iai lisi puna o a whale suawai e mwhaino tau wanga iai. Sao ta milo ia uporu le asomalo lo ntuana iatu. O le tele ia o ala vai. O puna vai le iai. O nai tafe ia mai se foi le telo vai. Whapena foi la umori mau i le motu i sa vai. Alo motu le manono. Le ia ma se vaenga ia unoa ma le timu e pa umai le lanki. O lo iai sua vai lo fionga le minsta. Salo ele o mau ma ili poter committee. Ele na tia la ngatasi nei mata upu ai le urfale mai le whainga malo fausa iai. Sa vava o ai le na no foi no fori tu malo nei ma tai tai fono le vai nga no foi nei malo vai nga tonu ale o swa vai o lo ia pai pai i le sami a fale tonu le pai pai le sami ma le ofele ta oto atu
ona wala au mai le lo tu malo ia te ai mai se lo motu le manon tau mo fai mai le longo mai le tanga luenga ma le pulenga soa vai a to ai tau nu atu la ia le au fenga luenga e ona fa ngale se va a fo le tonge pau ai e iai la ma le so soani tamali i pole au fai faiva ua masani le tofu inga na kai fale le vaenga le e la le taimi ma le sa ofsiling iai se tasi o tamali masani o nga whainga luenga whatasi ma le au whainga luenga le soa vai. Lana mori mau ua tele na so o le paipa lea. A o lana fo le tilo ma le whaasoa ma le au whainga luenga a le ofisa le pulenga le soa vai. Ua te tau na sui le ofe lea. Ua ia le taimi ua manifi le ofe. Ia ona o le maalosi a le au ma le matangi. Ma ua whaifo isi leva o le ofe le ta oto atu. A tonu o le totu ngā lea ua le mawhai ai ona whaasopolia le motu le manono tai le vai. Ai lau savali atuanga i le official soa vai le taro sanga foi. Ile nā foi tau sanga i le imawai atu nei le masi. Na uwa ia isi ofe ananga tā leo lo o iai. Sa ofisiring iai se tasi o le ofisa FMI. Tasi lea ofe au ngai lo motu. Lau la taro sanga lo fionga le minsta. E le wana ngā te tau na sui le ofe lea mo lo motu. Mo le taimini nei. Pe ono uta ua le maftianga la e o mai le taimini nei. Na usavalia i lo tulanga fatai taifono le motu leo manono tai, ma le motu i aporima tai. O tane vaila i ai vatu le pau al mota ma le whafonfonga sa moisi ma. O leo toa o ngā le taimi nei. Whea ngai pēr lo tātou watu nuu ma mafui e malurosi. Ua ma vai ma ua leo ngā. O le ala fo leo tau ma whaia o le tasi ni miliona tāla. Mo le tu ma lo le tele, tau su eni tane vai. Mo le motu le manono taima apori ma taima le telo le tu malo. La ula talo sanga ilo fionga le minsta. Ia elo fangia talo sanga a ingal taile o tu atu le taimi nei. Pe lava no fayatu. A fale tonu sua vai uporu masa vai. Tele io vai tafi ma vai tu loto e maua sua vai tau mafa. Fa pena for tu langa lo iel sua vai apori ma taile taimi nei o tele na sa tia. E uia lea. O lo tau ma fai lava se leni lea tasil miliona tala. A o lau talo sanga le taimini, ua matua ma na o mia lava e lo motu le manon tai. Taimini e le i o le paipaisi a inga lo talo sanga mai pea. A lo whaia lava i le whaiva o le ono sai mai. Ia la ia le taimi o tuale pulenga le sua vai ma le vaenga le. Me le lo fianga le minsta e mo e lo ta ua ma le lipoti. A o te talo sanga inga ma le vaenga le ma le nganga whalo alo lava. Ono lo iai se leni lea o lo tu inato le malo. O te langona la, e te taulan wha mo motu langa le, ai meisio mātou lo motu ese, ma uporu nei, ia ai meisio savai. Tāru sanga le mananganga whaftai lau whionga whangatalai mo rea wanoa. Alo, tau noi, sui maru mai ainga tai, o, whaftai, tu le me sui o, malie, tu le me sui o whale alili numero lua, o na soere ma na lofi numero lua. Ea, whaftai, na wa whionga nei, kong te talai mo le avanoa. Whai e kwai fwoi se sao ngei kumalo, ia wā fwoi ri poki peonga kuinga mai e komiki. Whakaro whakwai la wa whionga le whong whekanai. Whakaro whakui la wa whionga le kanai kai panemia, ka pingeka. Pe fwoi la wa whionga le kai kai e kua ngai, ma sui malu umal panemenge o Samoa. Ia whakaro whakwoi, ia i whaururunga mka ngaruenga, kale malo pe foi am kanga duenga kumaoki pa kalo fak foi la sunga de fairo kusi malo so akau pe foi do official fongo ya fa fairo ai foi mai moa fa fonga mai o Samoa de nga kai Samoa ngei ia fa pe foi Samoa ku e fio la lang ia lo faio nga maua mai ai ngei fa salonga kusao ya fa fairo ai foi se kumalo fa de adili ngomela lua sio mako fare lua vaange pa ia mama sa foi fainga ia ore ali yo ia se fam klanga pa ia mai lava leva vau yo akulava fa vau pa kalo fa foi pa ia la fainga luenga kofia de kua kongre sio se fa ka fai kaulanga kongre ngai kumalo fale ali lua ia vaange de fio la ngafa mala ngofo kula fale ia malikawanga ss ia fale alili ia ka poi maia se ka fai se ka kukal ia awa foi ngi kula fonga pionga kan ngoing na wa fionga le fong fekalai
Mangaku e le umi foi se mangaku ngai ku malo ke le foi o saungoanga mfekalainga ia le o paul mau kangi ia apenga foi se mangaku pe o nga saungoai ke do sui mal ai la ofionga fo fekalai ia e makwala ngolango inga la vai ngai ku malo ia fa kuanga pe nga ku nga mai le li pokele pulenga swavai pio ngai ai ia i le whakuanga ngumera mua ma le lua. Ia o le ulanga o ngai ai le whakuanga rea ngumera lua ia e whautua ina ai le malo ia si e sila i whainga whawai o lo whawai ina ai le tatau o na o atu o le suawai mo a inga o lo tau mamao ma le reina paipa autu ina ia maua se soani mo la tau. Ia e whapenga se mangaku lau a whionga, pei fo i o ngā. Ia i fo i la unga i kaimi o sola, ia sa kui ngaku lava se kalsanga. Ia nganga maua lalo i lau a whionga i le mista o ngā ruenga, ia me se fo i le pulenga le suavai, ia e i lava i a uo ngi a whioanga. Ia i le i o lava i eri suavai. Ia e kalsanga ku pei lau a whionga, ia se koe si lange le vaenga lea. E mai kauinga fo ia e fo ingi se o ngu ku malo o la fanga fo ia mangu kai kas ele i o lava e suavai e mo i fo i wo ia suavai ia sua ia e sua desi aso ai pe lesi aso ai kalsanga ku malanga mo lalo ila o fionga mista mat pulenga ia si lange vaenga ia o lo le suavai ku ai se mako ku malo e peonga mo mawinga fo e ngisi o saungoanga ia ale vavela ka alo e foa ia le ulule masawol pai a kulanga ia o le ia u le sua vai ngisi fo i o vaenga ia pe o ainga lo ka mamao ma le ringa au ku peonga ia o le ana le o kalsanga ku malanga maulalo la o fionga de mista ia mo se silangi ia ngisi fo i o ainga ia lo kalsanga mai ai ia longa lo kalsanga lo fionga le fo fitalai ia ranga de lo sau ile di poki nga se kalsanga malanga maulalo e kawala ku le fionga de mista ma le pulenga de IPC ia olo ia po mori wa pipi o vai ange de mauka ia nge ke wa fa inga se soifua ia wo ku fo ia le malo le ku ia fa sa mako kalkango ia kalsanga inga se ko sila nge lavar ka ko pulenga e ia lenga e kise lo wa ia wa pipi o ia pomori ia se ko kanga yang ia la wa fionga ma le pulenga e manga mier ko fa sa inga nge ke wa fa inga soifua va nga ia malenga fa lalo ia kulanga fo yo peonga ia pulenga va ia le wa ke le fo ingi o sui wa sau ngoi va nga ia e awe fo se ka ofia ngai ku malo malenga fa lalo ia la wa fionga le fo fitalai ia ngai manga kula ikia malenga fa lalo mangia kere ka ko fo ngai kula le aso tai ai molo saole tato ripoti ola le lua ia tu mai sui maru mai analo finu mai lua ma tailo fionga fong talai moli o wa no na tu le tu ma wina sama tu e tu ta fo au am talanga nei ba galasu ta o to upo sa mo malu foi al moto wai panik o mati fau mole moto fono na o fionga il fong talai la ti fo sa matu tu la yat e mori le fa ftai le comiti mali sai le linga o ripoti pe ona mai na to ripoti wa mta wa pulenga ma para tonga pe ona taluna ina ne la to pepa ele o sa tala la o fionga inisio ripoti o wa leo se vai ngale titi le sua vai ia male o nanga wa Samoa mulin fa ftai lo fionga le minsta me se foi el pulenga sua vai o fionga el pulsili ia me se le pulenga mle fono fatonu ia wa fatino ino fe au manga luenga o le tulanga fia o ye se famtalanga
fai alofa tu langa le pe ona mai foi le fautuanga le malo e mo ai talaf al me monia o so se mea e fanga yo ya me umo i tupe palangolango tupe mo mtanga luenga mana tu lo lotole tu langa le sa ya i tu tunu le mama tele e foi le sa o le vai sa nga fo le fionga le tete le tu ngai me yo o tala fu long le tupe ai le fenga le sa fai taluai au ina malanga tanga te fa foi e alwe melana pepa foi le ofiso fe malanga inga sai ni ilan kilia ona lule fa solo imtanga renga pe yenia na talaf ona sai le pe sai talaf se loga umal tongi le talaf to a kilia la wat io le melna to manatu yai o vai moni ai le samno ina gal na faya le long alua ele lo le tangata le fa mauni le long o le alu tangata le ona le long ya ona alu le o le to sau ai amo le amo ngal tangata le e va pena fo il suava alu tangata no fo fale o mai risi ona ai ga no fo ai re ato se masina e tipi le pai su atu le pili o se pili yo ya to mu fai to e ngata e to fa o le lo se le tala ya ai to ngi ato al pili e pe yo le to mana tu la ana ya nei vai ngai ya me se al suava to ye le ti se ya wa le ke spa a tu la ngai e fle tupe ma tu la ngai e suava ma tanto silsile ya ina ya puia e fo i vai ngai ya mana is tangata e no fo ai inga e tu sa le mele ole le il suo vai ya ma me fo io va o inga io tanto a so i fu ma tangata mfenga wenga ele to aga tongi sai tala fu ma tongi piti ia le fainga le na a tangata la vai e ngafa e lo fa le ainga lo fa fa nau e mo tua uma no fa so ma fa paketi me uma le tongi ai le pili le mori vai le pili le vai yo tu la fa pena e o ai me le loto al me ale ta to le titi le tele se pili se tu tongi le o va putu ale tele mai fa lo la muli lo amo la mo e pe le tulanga na to wa fa pena tawana se le to ya le fa ngo fi fo ile nga bengo le fatino ngo o le unanga so vai la to mo le la bata to te lo ta se le yo o va nga ta wo le so fuang o so vai o le sa fai dai o le pe le mori ya o la el pipa ta wana a o le pipa a o le mori a pe le pipa ya te le al vale tot e tu langa na la ufiong el fong fita ya na se fa tuang a silsila ya pe ni sina vainga ya wale la ve ino na itangata ya mo ai tala fus e tu ua a tinga ina is e fionga il fontalai e tawala tu e dei fono il comiti fa fuga mai foi da fionga in sta ma le pulsiri fa stai ole ele mi fa na ummal mele va mo mo ele mo mo le la au fole ela tu le vai chlorine e a misile si masina ele o se le fa fa mo le e longo fia al manongi al temia mo to amalosi al manongi ni stai o le leona maintain ia vai nga mo tato fo ta ma fale tu ai tulanga na ya silile wa o wala mano e tala no tu ai ya sei si silale vai nga le fa mo le fionga le
Pursili. Ole unanga ia masa unanga wa Samoa. Lang tele lo filangalo lena sa ule vale. Sa unanga stasio sui. O meu alam fa na wi fa. E fa isa ngalwe nganu. Ali mfoi pule. Yo. E fa pena mato. Apena la mato pitonu. Pa wala la alu. E lo le fono. Al pitonu e le ya fa sa fa lo. E tonu e fa yel tala. Yo. Ele. E fa fo ye mtutunga. Alu e tupu man pe fia. Ya. E saudi le me e o mat. Ai mana ya le so swali fo ye wale. La ngo telefon ngal we ngal fon fa ba ya. Ai la ngo ina tulanga le ya. O ngal we fatas. Yo wale se me tau fa ye le malo pe tau fa ye. E o nga va. E lo ia e tau to ye to fa. Al filo ngo fo yo tanto no ma fio. Ya ngal we fatas ya ma be so swali. Ya lo fio ngal fo talai paulo se tala. Malo. Aulo se mala tu te mbali. Anga fa lo. Ya fa manuel e tua e lo fionga. Ai. Al tai ngal tanto fonta. Ya me se fo il paio il palmene, fionga il palmie mal capelet. Ya sui fo yo. O le te le tua ngai malule. Fo no su ala tunu. Ya me se fo ya. Fa do ngam tanga ngam. Ha me mal fa lo tai. No, ta mo e lo fionga le. Su mal wa na lo film lua. Ya fa tai fe mo lo sao tatu. Lipoti, ya, aloha sa noa, tai. Ia, si tu lai mai le sui o ngai pa bango, numero 2. Kai do fionga le fong whakalai mon makoa bangoa. E o ke vai aku lea koe whikumi nguke ia o ngā whairo le malo longa ngai vai ngā le aso. E mga kufoi ia o le launga muli leo le ngai foi di pokir komiki ya fa kai mo da bango fa kalo fa foi le no fionga le kai ka yo le malo ya malauka pingeka ya fa kalo fa foi le fionga kai ka yo le kuangai ya malu fa pu umal mo kan ngai va ngale aso pa ia masal mau kai le ko o isa ma ko fam kalanga a manga ku ku sa ia se vai awan ngai vai ngole aso mali ni pokir komiki o pe lunga laula fongo ele kele se manga ku awan ngai vai ngole aso ai mo muanga mo moli fa kai le kai fongo ia ki ngange fo io pa ia li ima como kai fai puleo la veve nge komiki ku sai mali poki ma ko manga kule ya nga le luangi ngai vai ngori poki kastu elima ya le afa yese vai nge vai ngole aso amaka ku ye le pule ngal swa vai momoli akule ngal fa kai la ofio ngal kai fongo mal komiki ya ka wala ku la ofio ngal mingiska manga ku fio o se whamakalanga i vaenga le kau au nganga le pirikukongi. A koe ko manga kui aso ia o kuangai. Pe whai kau alau pili o le mika o lau vaima. Whai le whakelenga. Ia o ngā maua leo lea whai o lau pili o ngā kuaku lea. Al vai kaiminingi. Ia ua laku al whai kau mika, whai kau lau mika o ngā koe whaafo i mele le ofisa whaka awa kumunimuri ai. Ngā se whau kuanga ngi usu ngā fongo pe le mawhai o ngā koe kuaku i kua. Pio le mesa ia mua laku le whaikau mika, ia whaikau, ia o ngā whaideo langa calculate i lunga le whainga iungike. Ia ngā maua ale le kaimi leo la kapili vai. Ia a kongo ngā fo ia mau iau wha mau maungar kārsanga. Ia a ngai fo i kumalo sa kuakui. Ngai fongkanga fo i kuanga iaku. Ngai a inga fo i o le ngai kumalo e o maa kaimi ngai le i o la sua vai. Pea ngā sa ngō ngā ua iei a leanga wakua leanga ngā maulalo ia e o marikaimingei ele iola lava. Ma le siva e ngā lawa fionga al mingska
o lo kumalo ye kaime pel pai palima le fiafi ko ola mer sfur kasir po nga fo monga lua kau nga fo monga kon e ye fo de pamulo yu ka lo kumalo o nga ya nga ya ko se kasio lo fa nga luenga la o le ka o swafa e fa ola ya makoi ka pe fo le vai ya le kaimi nga kaimi e mga omia swa vai o ka o fiafi kaimi fo ye fa malu wai le kumalo ye ki nga fo nga se sengo me ai ya kaimi nga pe swa vai ai fa ko la mer ful kasi po la force fulu de level po nga ku aku ya ka fo la fionga ya o mai la ia le kampangi va ya mga kue nga ya so pisia sa ku nga ya ku de vale o sala faima uporo ya ile ka fa ido inga le kulanga e ile kaimo malanga muli e pose me le valu ka wa fiafi ai amaka poloka ma ya ka vale lunga le wafu ka yao che yo o me le fiafi nga ku wa ku ka fa la wa fionga mingska lua ya ya ngai male kolu le fa ka usanga lo ye pelva o lo ku kai mul fangua ma kilo foi wa amaka nga pala la papala e fo la lunga le va ale ya nga fa penga ko sama ko fam kalanga i lo fionga mingska ya e ku sai male vaenga le kampangi va ya pe fo nga la unga ngi so su e ku sai male au nga va yo sama ko fo nga manga pe fa fika ulia le vai o alum fanga ya ole ava ai lango inga foi ya afai o la american kama kikia i lunga ai ngai leuska ya wangai e fiu foi ngu kama ali mfai la unga faukua ai afai leuska ya o longa ia le o langa leuska ya fa kama isa ma ko fam kalanga lo fiu ngafong kalai mangu keleinga palmengo samo ai alo sa do lo fiu ngane sui malu ngai fo maunga numero 2 ia fa time mole o sa fo tatu lipoti ia wa fto tonu a mon tatu te malolo mele ia fa ftai le sa mo fto le o tatu tonu le te tatu malolo ai ia la fa tati ese ngalwa ngale fo no ao tu so le lafo tatu to e fe lo ile tu la lua